Ayikho into emnandi njengokuvuka emuzini wakho, umuzi othi wena, osegameni lakho, okhokhelwa wena. Mina ngikhulumi nje mhlawumbe ngomuzi omncane, ngikhuluma ngesithabathaba somuzi. Bekuyimpilo yami ke leyo. Nginomsebenzi omuhle, ngisebenza nabelungu kuphela. Kuyimina kuphela umuntu omnyama. Inkampani ade ngiyisebenzela ke bekuyinkampani approve uxhaso kubantu abanebhizinisi elithize abafuna ukuthi baxhaswe ngalo, hayi nanomliphi ibhizinisi. Lo hlobo lebhizinisi ke beluhlobo lebhizinisi olenziwa abelungu isikakhulukazi. Abantu abemnyama noma kuthiwa bebelenza at a small scale. Back then bekusayile ikhathi lezi zobandlululo ke. Iyaqala kanje lento. Sonke siyasebenza ke office, it's a normal day nje. Kuvulekele icabha zase officeini ke ezinkulu. Phakathi kuphume umuntu omnyama onesikhumba esifana njengesami. Into eqalayo ukwenzakala lapha eofficeini, aqonde ngqo kuthini okusho ukuthi uzofuna usizo. Hayi ke abantu sebephakamisa amehlo bayabuka ukuthi kwenzakalani because kuhlezi kufika abelungu vele nabantu abamnyama nje bayazi ukuthi kule ndawo nje indawo esiza abelungu futhi kusebenza abelungu kuphela, umina kuphela umuntu omnyama nama ngazi ukuthi ngangiqashwe kanjani. Afike ke lo bhuti ahlale futhi esihlalweni sami, nami ngimbhekile ngithi hayi ke ngizoke ngibone sikwenzakalani. Hayi lo bhuti ke akhulumeke abingelele asho ukuthi udaba aze ngalo. Mase ngithi ke othi ngike ngivula amaphepha akhe ngibone iproposal yakhe or ngibone iapplication yakhe ukuthi isima kanjani lo bhuti. Hake ngcofoze ngibuke iapplication yakhe. Mengiyibheka le application yakhe ngibona ukuthi lo bhuti ama chance akho ukuthi athole lo xhaso le mali azonikezwa lona. Ama chance awu 0% ukuthi athole uxhaso because ngisho noma kuthiwa le nkampani le industry le mhlawumbe usangena kuyona noma wakaqali, mangabe nje une story ezizwakalayo uhulumeni uyakuxhasa ukuthi ukwazi ukuqala kuyona lemboni le. Ake bakithi ubhuti wabantu kuumuntu omnyama wakithi ngimtshele ngithi yazi ukuthini bhuti wami, yabona le application yakho le ama chance mancane kakhulu 0% ukuthi wena ungayithola le application. Lalela ke kunganjani ukuthi ngoba imininingwane yakho yonke khona la, mina ngithatha inamba yakho ngikufonele ngikuphe ikheli lasendlini yami, ufike mhlawumbe ufike ngeweekend ngikusize ngikufundise ukuthi igcwalisa kanjani lento, uzoyenza kanjani application yakho, which documents are needed, iphi information ekumele uyigcwalise. Kodwa ke kuzothatha isikhathi ukuthi ngikufundise yonke lento le. And then ungathi mangabe usuready usunazo zonke izinto mase uyayiqala ngeapplication yakho uyayifaka. Mina mangabe bengibuza la emsebenzini ukuthi ihambe kanjani application yakho njengoba wonke umuntu ekubhekile, ngizobatshela ukuthi hayi busikade usazo inquire nje usafuna ukuthola information. Ngempela ke uMalikana usefikile ke sithabathabeni sami somuzi nje, usathuso ukuthi umuntu omnyama unomuzi omuhle kanje. Sengimnikile ke ngimboleke icomputer yami, ilaptop yami because uMalikana beyasangitshela ukuthi hayi uzobhala ama notes mase yahamba ya ku-internet cafe because akanayo icomputer nje. Vele by the time icomputer bengasiyona into abantu abanayo kangako, beyaditholakala ema-internet cafe. Ngimtshela ukuthi hayi khulileke ungasebenzisa le yami njalo mangabe uzala uzofika utype le yami ukuze ngikwazi ukuthi ngikulungisele umsebenzi wakho kube nama corrections. Hake ngiqaleke manje singamnikeza ama details, we are discussing, ngiyamtshela ukuthi enza kanjena. Hayi ubhuti abantu ubhizi uyaqobela uyalungisa into yakhe. So all the times uyeza vele ngizomsiza ngalento. Guess what? Uyazi labantu abathi umuntu wesilisa nentombazane ikati negundane. Ikati negundane akuhlala endlini eyodwa endaweni eyodwa nje isimo singashubi. Kwashuba ke nakumina nobhuti wabantu because sagcina sesijola sesithandana nalobhuti. Enikhumbula phela mina uthi ngumuntu esifazane oindependent onayo yonke into. Hayi bakwethu angifuni uqamba amanga, kuke kube nzima nje ukuthola umuntu la ozokhulileka khona ubone ukuthi hayi cha la ngiyathandwa kunamqathango. Mangabe nje umuntu esifazane oyimele. Kuba nzima nje ubamba ama piece job emjolweni emathandweni nalo ma piece job nje angahambi kahle.
Shukuthi i-application kaMalikana umuntu wami isingenile emsebenzini ngosuku la ebikade izo-review-wa khona-ke. Sengiyatatazela-ke manje ngiyamshiya umuntu wabantu ulele embhedeni, ngiyazi ukuthi emsebenzini kuyokhulunywa nge-application yakhe, kuzoshiwo on the spot ukuthi iya-approve noma ayi-approve nami. Shukuthi into eyenzekalayo mina njengomuntu oyi-acceptile i-application, umine ngenza ama-recommendation ngisho ukuthi lo mangase simnikeze imali uzokwazi ukuqhubeka ayenze le business noma uyi-risk kanjani. Mina sengwenzile ama-recommendation based ekutheni lo muntu lo usupport uprovide i-application equality. Ayike ngifike-ke ofisini sengiyaprinta-ke manje Nkosi yami into zakhe, kodwa uvalo liyangishaya liyangihla because abantu abamnyama nje abakaze banikeze le opportunity. Hayi-ke sengihleli nebhosi yami-ke phansi, sengiyiprintile-ke yonke into sisezandleni zebhosi yami. Hayi-ke ngiyayibona ibhosi yami iyafunda, ishaya ama-correction, iyamaka, yabona nje uyayibona ukuthi ichazekile ukuthi wow, what a quality application, this is such a good application. Hayi nami ngihleli-ke ngimincile la, kodwa ngitshengisi phela because akumelanga ngitshengise ukuthi there is a relationship between mina noMalikana ofake i-application. Hayi-ke kugcineni-ke ibhosi ingitshela ithi yazi ukuthini Thoko, le application le iyi-quality kahle, i-right, yonke information ilapho, kodwa lo muntu lo uyi-risk, uyi-high risk, angesikwazi ukuthi simnikeze le mali le. So i-application yakhe is declined. Yo, inhliziyo yami yashona phansi, but I had to pretend nje ngisimile nje bade kuqhutshekwa ngingavezi ukuthi mhlawumbe ibhosi ngizama ukuthi ngiyiphoqe ukuthi imnikeze lo muntu nje. I had to act normal like kwabanye abantu mangabe kuthiwa declined nje ngitshengisa ukuthi nama nginendaba ngithi hayi ku-right-ke boss, if ubona kanjalo ku-right yonke into. Shukuthi uMalikana akasawutholanga-ke manje umsebenzi, kodwa mina naye sesiyathandana, usehleli lendlini sekumina engimnakekelayo. And into engichaza ngayo umuntu esilisa ohlakaniphile uyasho ukuthi uzokwazi ukuthi avule yena ibhizinisi elinye futhi eli-successful elizoba likhulu lidlule leli kade ezoxhaswa ngalo. And I am positive, ngiyamthanda umuntu wami, kuhleliwe nje kumnandi. Ngalezo ikhathi-ke bese kuyikhathi zokuthi sekuthiwa kuwona wonke ama-departments sekuqashwa abantu abamnyama, kubhalansi abelungu nabantu abamnyama. Ngicela ukukutshela ukuthi nje abelungu baphuma sekugcwele nje odakhi ngoba bengakwazi ukuthi basebenzisane nodakhi, bengafuni nje ukubona umuntu omnyama. Lapho-ke mina because kudala ngafika kulela office ngavelane ngakhushulwa ngabekwe esikhundleni esikhulu ukuthi sekuwumina ophethe, sekuwumina osegcineni kuyena o-approvayo ama-applications. Ake ngisaqhubeka-ke nomuntu wami uMalikana, si-strong vele sithandana. uMalikana ungiphethe kahle, angikaze nje ngithola indoda engiphatha kahle njengaleya ndoda. Hayi-ke umuntu wami angibuze athi sithandwa sami yazi ukuthini, uyabona lapha emsebenzini wakho uphezulu manje ngoba uwena umuntu okudala owafika, sekuwena umuntu osele vele oyaziyo le nkampani ngalezi ayikhathi. Yazi ukuthi njengoba usebenza basazokupromotha futhi uphume kule position, mhlawumbe uye position le use-ofisini obuhleli wedwa, mhlawumbe u-auditor wonke ama-branch nani. Ngine-suggestion ukuthi why ungaqala ibhizinisi lokuthi labantu njengoba nami wangibizile lendlini uzongitshela nge-application, ubabize la ubatshele nge-application ukuthi aba-apply kanjani, because vele imali yoxhaso le umuntu uyaphiwa usuke angayisebenzelanga. Ubabize bashaye i-application masuthatha u-30% wayo yonke le mali le. Umuntu umtshela ukuthi hayi ngizokutshengisa ukuthi ishaya kanjani application oqondile, and then mase uthatha u-30%. Mhlawumbe into ongayenza ukuze izinto zibhalanse kahle, ungaze ungabanjwa at all, kungaba nekhampani common denominator kubona bonke labantu, ikhampani esupplya ama-service bonke labantu lawa abawadingayo. And then iy'ncwadi zingabhalansiswa ngaloyo nkampani for all those people ukuthi ibibanikeza ama-service angangalo 30%. And lama-service should be ama-services le nkampani engakwazi ukuthi i-survive ngawo lawo ma-services. Yo, ngisho ukuthi yaze yagudi le idea uBaby ayishoyo, because kokwenzakala lokho konke lokho kodwa imali izobe ingezi egameni lami, izobe ingezi kumina kanjani.
Mase ngingedwa ngicabanga ukuthi hayi lento yenkampani ecommon denominator izoba inkinga. Mina nje umuntu angimtshela ukuthi thina emsebenzini wethu siqala ukudeposita imali u30% phambili, mase kuthi emva kweinyanga sesiyabona ukuthi siqala sideposit u50%, mase kuthi emva kweinyanga sesiyabona ukuthi okay now usuya establisha, usuyaqala ngebusiness lakho, mase sikhipha the remaining 50%. Ngokwe contract ithi contract asikunika u50% upfront, and then mase siphinde ukuthi ukwazi nawe ukuthi uestablish, mase siyakunikeza umunye u50% ukuthi uestablishile noma waka establish, but after a certain time u50% ngoba sese approve application yakho iyaphuma lo 50%. Shukuthi mina ke ngishaya ama approval, ngiya-approve left right and center, ngi-approve abantu ngomningi ukuthi bathole uxhaso, thola u30% wami futhi senguthola cash, angutholi kwi-middleman because ngiyabona ukuthi middleman le izongixabanisa, izongifaka enkingeni. Hayi-ke ziyahamba nje, kuyaphusheka umsebenzi. Inkinga le iqala khona sesinemali ke manje, imali yangena nendoda yami ngiyayisherela nje, ine allowance ivele itholayo. Kine percentage engipha yona le ndoda ukuthi ayiyangiphi ID emnandi. Nansi inkinga le khona, ubabazi usenezitayela ke manje, useyadelela ubabazi, useyajola, uselala ama-out, mengalalanga ama-out ubuye ebusuku. Ingidineke yonke lento enziwa ile ndoda ukuthi le ndoda le isiyangichaphaza ke manje, kahle kahle le ndoda le isiyangidelela. Ngiyisolva kanjani yonke le situation because lo muntu ngamxosha, ngamgeza, ngamhluba, ngamqoqa, ngambeka la endlini. Ngibhizi ngimuphana nemali yami because uthi yena kunebusiness afuna ukuliqala, and ngimtrustile ukuthi umuntu ohlakaniphile ngoba ngambona ngalesikhathi senze proposal. Kodwa nje ibusiness angiliboni dololo ibusiness. Umuntu manje kuqhunyuzwa le mali le mina engibribisa ngayo abantu. Angifuni uqamba manga le mali singenile isiningi sekwama millions and you cash la ehleli khona le mali le, nendoda yami iyazi ukuthi imali ihleli kuphi, iyazi nje ukuthi imali kuphi, ngiyamnikeza vela ngimncishe yona le mali. Hake yathi indoda yami ngadecide ukuthi yazi ukuthini, ngizostopha ukumnikeza imali because usengijwayela kabi, useyibone uNkulunkulu yena ukuthi wangitshena le idea, useyibone uNkulunkulu akasancengile, usesile, usenempiko. Ngicela ukunitshela ukuthi indoda yami ke sekaxatshana ke manje ukuthi angisamnikeza imali, ufuna imali la. Ngimtshengisa ukuthi boss okimangi akunamali wayithola la. Akunamali wayithola. Kungekudala mungalungisa indlela zakho, phela mina nawe wasishadile, uzophuma uphele la emzini wami, ungacabanga ukuthi wena uyiphakade lami, ngakuxosha manje mina la emzini wami. So fix indlela zakho, uyiphathe kahle. Ayike uMalikana akangitshela ukuthi ngikunikeza just few hours ukuthi uyicabange ukuthi unginikeze le mali noma unganginikezi, because le mali ngiyayideserve, and if you decide ukuthi awunginikezi uzoyisola. Ngithi lalela la, unganginikeza ama-hour, awunginikeze iviki, ubone ukuthi lo phela goloqo iviki ungayitholanga lo mali. Ake uMalikana athi it's fine, I am going to give you a week. If kuthintini uzozisola ntombazane ndini, uzoyisola wethoko we, uzoyisola thoko ndini. Ngazi udlalisa uMalikana. Uyazi ukuthi umuntu mangabe umthathile wamgeza wamnikeza impilo, lo muntu lo awusoze wamsaba or umthatha serious because into ayiyona. Uya nje endlini encane, uya imali yakho, uya umsebenzi yakhe enzima oyenzile endlini encane, uya ngemali yakhe endlini encane. Umsaba kanjani umuntu oyendlini encane eya ngemali yakho? Teksa njalo sengisemsebenzini ke siuphelile u7 days, ngibone ngamaphoyisa etheleka eofisini lami, hayi kungene lodwa kodwa amanye ami ngaphandle kwesicabha seoffice. Nami ngitshengisa ungathuki nje, angicabanga indaba yokuthi mhlawumbe uMalikana angangibizela amaphoyisa. Ngokungakhulu ukuthuka ngitshela ukuthi nje mhlawumbe khona into amaphoyisa azoyidinga la. Hake amaphoyisa angitshela athi acela ukuthi ngihambe ngepolice station, kunemibuzo emincane abafuna ukungibuza yona. Hake sifike ke bafethe police station, sengihleli lapha yana ke liqale ke iphoyisa lingitshela ukuthi Miss Thokozile siyakubopha namhlanje, ufakelwe icala ngokuthi wena
abantu bayeze endlini yakho ubatshele ukuthi abagcwalise kanjani, and then masuyafika wena emsebenzini you approve ama-application akho. So uzoboshelwa i-corruption namhlanje ukuthi wena you take monies from these people u-30% ukuthi uba approvelile uba approvelile lama business futhi basuke bengenayo i-chance yokuthi bangakukhokheli because kusuke kusasela u-50% ongakuwena, okusho ukuthi usuke usanamalungelo nama-rights ukuthi ungangawudedeli wonke lo 50%. Ngiyiphike-ke mina lento le phoyiseni ngithi angiyazi mina yonke lonto okhuluma ngayo. Angiphiki ukuthi abantu ngiyabasiza ngokugcwalisa ama-applications because vele i-awareness emsebenzini kuyashiwo ukuthi we need to share the information ukuthi what type of application are we looking for. Kodwa wokuthi ngiyakhokhelwa or ngiyaba-blackmaila or ngine-30% engiyithathayo, angiyazi mina into enjengaleyo. Iphoyisa-ke lisho ukuthi hayi lo muntu lo ufaka icala ukufakele anonymously and unobufakazi bonke. Unabo bonke ubufakazi wena ekurekhodile unalabantu laba olontunjana nabo obanikeza lamathenda lawa. So uliphethe bonke ubufakazi. So ngakuhle Msithokozile ukuthi uvume nje icala kusase early ukuze mhlawumbe bakucabangele enkantolo bakwehlisela isigwebo. Ngithi mina-ke hayi-ke akuhlanganwe phambili nabo lobufakazi kuyobonakala phambili. Ubani yena lo muntu lo ngifayela icala ungafuna ukuzisho, lisho iphoyisa ukuthi hayi lo muntu u-anonymous, kodwa-ke nje ukuze ngikutshele ukuze ukhuluma iqiniso, lo muntu lo umuntu othandana naye uhlala naye endlini, usinikeze bonke ubufakazi obungakugojela. Sengikuma-holding cells-ke manje, hayibo sengiyacabanga ukuthi ngaze ngayifaka inyoka endlini umuntu angilume angijikele esiswini njengotshwala. Lo muntu sekuneminyaka emingaka ngigugusheka naye engenzi lutho edla imali yami nje qha. Even noma ngingakaqala ungitshontsha lengintshontshayo bekaphila ngemali yami edla imali yami engasebenzi. Lo muntu elokuthi hayi khona ibhizinisi elikhulu ezoliqala ngimnikeze imali kungabukhona na business. Lo muntu kanti uzongijikela esiswini njengenyoka kanje ungabomtrusta umuntu uyisitha sakho. Umuntu is your worst enemy. Ake bafethu ngisindeke enkantolo ngeindaba zokuthi emsebenzini kuma-policy wakhona kuyashiwo ukuthi asenze awareness and teach people on how to fill in lama applications and tell them ukuthi how to, but ayikazi ibe khona i-budget yokuthi mhlawumbe senze ama-class sikhulume ngokuthi how to do this, uyenza kanjani. But nje kuthiwa just spread the awareness. Inkantolo-ke ingibone ngingenacala ngeindaba zokuthi lo bufakazi obulethwe lo muntu wami umathandana wami beyaveza nginomuntu sikhuluma because mina indaba ya 30% umuntu bengakaze ngimtshele yona, bengakaze ngiyikhiphe ngowami umlomo because umuntu wami yena bekuyena ohambayo eyofuna abantu. Usekhulumile nalabantu ukuthi wozani umuntu wami uzonifundisa ukwenza lama application, nina nimfakela u30% nuletha endaweni ukuthi nubeke endaweni ukuthi kanje. Shukuthi kuzona zonke lezi zinto indoda yami ngirekhode kuzona ngitshengisa abantu ngibachazela endlini yami ukuthi i-application uyenze kanje. Ayikukho la engikhipha khona ngowami umlomo elika 30% because bengakaze ngilikhiphe because bengazi labantu ukuthi ngabatrusta kanjani. Bekuyindoda yami ekwenza ama-arrangement prior. Khake bafethu shukuthi the time mina ngilapha ejele le ndoda biyifika izobuza ukuthi imali kuphi ifuna ukususa. Ayazi ukuthi mina sengiyazi ukuthi imali iyona engifakele emaphoyiseni. Iyangitshela ukuthi imali ayisekho endaweni la sasibeke khona esibeka khona isikuphi imali ukuze ngiyisuse amaphoyisa emekafika afica ubufakazi bungekho. Nami velane ngithi imali yani ukhuluma ngani? Mina imali yami isebhenki angisho emsebenzini ngihole ebhenki. Le ndoda bidina ithi uyathi ngikhuluma ngani wena, ngifuna ukusave impilo yakho, uyathi ngikhuluma ngani, kumele ususe ubufakazi. Shukuthi-ke le ndoda njengoba mina kade ngisejele isikhathi ngisahamba icala ibiyipequlula cause ibhela ngizaye ngiyithole, ibiyipequlula yonke indawo ey'ndaweni enke ngayihamba ihambe ize ifune ngisho nelo
izi ifune i-check ngisho ne-track ukuthi ngangihambe kuphi, ngihambe kanjani ngemoto. Ifuna ukubona ukuthi mhlawumbe le mali ngiyisusile, ngayisusa la eyazi khona, ngayibeka kuphi. Kanti ayazi ukuthi ibidila nogalakajana omdala ukuthi the day ngihamba ngiyokwenza zonke lezi zinto lezi, ngakhansela kwasani, ngakhansela phone, ngakhansela kwa-tracker, ngakhansela kwasani, ngenzela ukuthi ngingabi nobufakazi bokuthi le ndoda le, because bese ngikwazi ubuqili bayo, bengenzela ukuthi ingazi ukuthi imali ngayifihla kuphi, because bingasangihloniphi kakhulu isijola. Noma thi uyajola ungajola uze ubonwe, jola ngokuyimfihlo, because biyazi ukuthi izongithreatenisha ngokuthi izongihorisa, ukuthi izongibophisa, ngithi ngiboshwe masisala yona ithatha imali ihambe. Into engayenza-ke mangabe ngifika endlini kwakuxosha idimoni lendoda, indoda embi ekhohlakele. Kodwa-ke nama ngisho ukuthi lokho engangikwenza bekukuhle ukuthi ngibe isigebengu, kodwa bengibonga ukuthi ngiphunyukile ngembobo yenaliti. Bese kuyisona-ke isikhathi sokuthi ngiqondise iy'ndlela zami, ngihlukane nenkohlakalo ne-corruption nokukhulu ukukhohlakala ukuganga lokhu. Ngayimisela ukuthi yonke into engiyenzayo ngizoyenza ngendlela eqondile. Ngayixosha-ke vele le ndoda eyiluze endlini yami. Ngezwa sekuthiwa isikwatile kuphi, ixoshiwe iphinde ihambe yosikwata nobani. Isihluphekile nje ngoba yona yayibhizi idla imali, icabanga ukuthi izophumelela ngamaqhubu omunye umuntu ukuthi iyongibophisa, ithathe yonke imali yami. Phela kanjalo-ke indaba yethu family, ningakhohlwa-ke ukuthi mangabe nithenga amathikithi ethu for imovie yethu, wonke ama-details, account details akhona lana. Isiyo laliboneneke ey'torini elandelayo. Siyanithanda kakhulu.